Uli balua wambe wa muze umutume Paulo andikita Thessalonika 5:4 andikita Thessalonika 5:4 Dini watongo wa Kaisale wanzo imule ya Kristo Dini watongo wa Kaisale wanzo imule ya Kristo Anu malika umamwambani wanga imagia uwawa Anu malika umamwambani Ni twasioka ingi na nengi bani Ukambani News Arena ninakwiye ni thietu maana siona nengi watata kwithukisya mbathi sie sionthe uwa ndumbole ikinya ya ndumbole tusioke bakwa kijana musioki majibu ya munyonjo na tuisioka bakwa Chris Ndonye na tuyuka bakwa mundu ikinyambu Nzokolo weta mwithukisya wa Benga Nation ni wathiwiva ula original Nondo abawe Tina Kamba Festival ila ina Masako mundu Chris Ndonye no nakonie wathi wa ikinya ya ndumbole na nenge ndumbole ewika anena muno ku mitandaoni na Asia usu ni wathi wake na ndwailite inwa ne mwini onge komanda followers no wewe ile kwina wathi usu ewe kana bethi waka mwingi ko online no ndo wathi usu lakini twethukisya a beat original song yainetwe ne mondwe Christopher Munyonjo na kijana musioki oka awina oingi ndumbule asioka awina ingi na kinyambo asioka awina ingi na Chris Ndonye otau asioka awina ingi ni ndamba kwikia imbathi sionthe utonye kwithukisya na nengi ngwiya thandu namba kusubscribe kwa channel kicha Ukambani News Arena tonya kusubscribe kenda twende imwe nambe na kwa mitambo ni winake Mosumbe wathi olikete muthemba usu ni wa ndumbule yani ikinya ya ndumbule naguo usu ni wa Christopher Munyonjo na indi uoneguo wa kijana musioki majibu ya Munyonjo naguo une wa mundu ikinyambu boys band na nengi andu namba kukwata ndoli kama YouTube kwamba search Kinyambu the latest Mutume Paulo usu wetwa Mutume Paulo wa mundu Kinyambu boys band na ndukolwe kusubscribe kwa channel chake tomokilia otondo wese Kinyambu ni waye muno Atata kwithukisya mbathi isu sionthe siina yuana ni wathiwiva ula original Anu malika umamwambani wanga imagia uwawa usu umeta mitamboni ni wa mundu Kinyambu boys band yani Nzokolo ula ukwewika ukunitwe ngita ya wa Munyonjo na nengi watata kwithukisya mbathi isinya mwithukisya wa Benga Nation na mwithukisya wa aini hao nthe mokamba no ula ukonete wathi original na nengi otau ula ukonete ngita sunesa no nondo be umwe ukonete ngita sunesa na nengi yombe aisye shambiki nesio anisa yombe ni wanenia na asya shambiki newe esio anisa na nengi yombe aita muno sana tulilaigwa latest yake onetha ni watu ikienda kitali but no twenda ukwata to latest
twa mundu Ndiambo. Na bado Kinyambu ni waia muno sana, na nengi ketha no kukwata ka video ka ndukolwe ni kumya comment kwa comment section, na nengi uitavya Kinyambu ndeto imwe nundu ni kwatia ni wiloele video ino. Niliamini huyu jamaa anataka kuchukua nyota yangu wakati aliperform hiyo song in such a big event. Nikajua huyu nisipomwangalia anaenda na nyota yangu na siwezi kumbali. Yeah. So nilikuwa hizo performances za awali nilikuwa nampatia tu time nione, si kumwambia, nione kama maybe ni anafanya tu hivi atakuja awache. Lakini wakati aliperform pale kwa Kamba Festival ndio nilijua huyu jamaa hii song yangu ameamua kuitumia. Na mimi sina shida na Chris Ndonye kutumia hiyo melody ama hiyo flow. Ile kitu niko na issue nayo ni kutumia my own wordings, my own lyrics. Ndio maana nilisema kama Chris Ndonye anataka kushine na hiyo melody, mimi sina shughuli, maana sitakamba mpenga. Aende studio, a record his own lyrics ambazo atakuwa na perform using the same melody. Mimi sina issue with that. Chris Ndonye kindu cha Yesu hai we serious mwana we munana wa lakini yubu babikiwe aya yema yundu wesute kitomina nondu we aini ukie muno niwe nyene no ye gotanukia andu mameletia Chris Ndonye tukautanukia omeletia kitumineke ila wendie baya Kamba Festival uthi uka perform we ilo perform badi siaku we ilo perform badi siaku kindu kicha Yesu ile ngisi yaku nisio we ilo perform, lakini yukwambia perform wathi we kina ya ndumbule ni twisi wathi wa kina ya ndumbule no shambikia wa monola ni wathi wakwa on top of ku perform wathi baya wadea kuikia on your YouTube channel. Now what is this? Why are you mixing things? Can you do things of your own? Tafadhali ikasindu siaku kituminondo yu ila wa perform wathi wapa wekina ya ndumbule na wao feed katika your YouTube channel. How will people view that song in my channel? You endanye siana siya waitu inebien tue siya kusiende na meta onagelo kila na sio lelo. Tafadhali Chris Ndonye enda wathi perform sindu siaku enonye wa perform wathi wa masekete wathi wa kae wa, lakini lazima inondo if they are okay it's good, but as for me you should not perform my song in any event or any occasion. And if there are several performances that you have filmed or uploaded in your YouTube channel, please go and upload them because mungu gonna strike. Chris Ndonye we munyanya wa na tafadhali tusubiane. Mitambo ni ya Ukambani News Arena na nengi na kuya muthenani wa umuthi twibika bau. Happy New Year kwa latuta namba ukomana mwako ni nakuishi. Happy New Year na nengi ambao subscribe no like no share no comment wathi ula museo bau ethukia ciana wewa ni wao nundu sister ithe wa ka mwingi ba Ukambani mwini aina wathi aye wakonia copyright nitwisi aini moyu metumia ngita cia aini alama imata na take mango na akatito na yethia o mwini onge woki oyu aya cia mwini mwenzake akonia copyright ya wathi wake na watia o wathi umo waguo yethia ngita su yakonitwe na kimango na kijana Musyoki na nengi pani Ukambani News Arena twebika bau ithiwai na muthana museo.